Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wasallam ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi ahli al-wafa wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Allah subhanahu wa ta'ala nasiku kia tenduan yang terka urip niya nama paparatian. Na pia mangalu inian sang putua Quran yan. Nabu surah Rasulullah saiku hadis yan. Ang putua mga pipia sifat, mga pipia parangay ay kailangan masifat ka aska matataro aparatiannya si Allah. Pagsagyang kaya mga sifat apa magusintan na nagyang kaya pemtuan sa asyaja'ah. Ayaman asyaja'ah na kawaraw. Kailangan nagyang kaya kawaraw na mapamula ko pitong isa ano kita no. Pamida ang agyang kutua kawaraw, agyang kutua karangit bido to. So karangit makap mamana sa ghatab sa ikubasa Arab na puno to gaid ko syaitan. So syaja'a as kanya so kawaraw na puno to wallah. Napakambida ko to. Yung kaya kitab sa manaya lalakat na kan na sumiurat saya na guru o guru akan. Ay manan yan na so miyak murid-murid yan na mimbalo yung mala ulama si Sheikh Ibn Uthaymin. Uriyan yan na so miyak murid si Sheikh Ibn Uthaymin akapapantagan ng mga doktori man to na sira ni mga guru akan sa jami'ah. Nagi guru-guru iran na yan. Guru iran. Apag sa gyang utam yang alusi. Ati man to qad amara Allah bihi fi ayatin kathira. Gyang ka iya kawaraw na miya dakal akini sugunun wallah kailangan as mapaparatian ko Allah na masipat yan gyang ka iya kawaraw. Miya kadagdag laki ano yan sa Quran. Wa hi ayatul jihad kulliha. Na aya kadaglan na siya mapapadalam sa giyong kutwa kapag iperang sa ikulalang ko Allah. Kailangan na sa giyong kutwa kan jihad na kailangan sa kawaraw. Kinanglan sa kawaraw. Kauda kawarang ko na din ka magpakatanto, magpakamuayan agiyong kutwa kababaloy ka ang mujahid. Okay. Wa athna ala ahlihi wa akhbara annahu tariqur rusuli wa sadatil khalqa. Nagubiyan-tugiyan sa mga tao masisipatiran agyang kutwa mga kawaraw. Nagumatanas kanya na ukit-ukit tayo mga rasul. So mga rasul na gusto mga nabi. Na palapalesiran din miya makawaraw-waraw. So Yahya alayhi salam nasabab sang kutwa kay pamamangkol niyang kula ilaha illallah ko kipanalun niya nung kumadagal ataw nagyabinasaan sa kaniyan na dunia nutuk kalakan yung putak kaya binya sa iron kayo gitu na takdir wallah taman sa kaya putulan sa kaniyan sa ulo nabi. So Isa alayhi salam, so Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusok ka lang ulang mga nabi nagusok mga rasul na adin uman isa na miya adin betad miya leron so kawaraw o uman isa kiran. Pala-pala kiran din mapamumula agyong kuta kawaraw. Ay sabutan tanoroon na so pagpagawid ko agaman tanong agama Islam na kinang ladin agyong kutua adna kawaraw niya. Akan na ba talaw? Kana ba liop? Amay tubo imanagyan nakataro na dumiulap. May tubo imanagyan nakataro na guminaktaro sa benar. May tubuh ikater managyan na sulangatig udi na pamagitaan na ginakaniya ng kutwa panulun niya. Di nabagian. Ino inad na gyang kaya kawaraw ay inad na yung Allah subhanahu wa ta'ala paparangayan kaan ka masifat. Nagyang kaya kawaraw nagkapakay mapamumular ka manusia. Nagkapakay pan ading ka di ka trainingan as ka manusia.
sakan na kanabalar ibarat yan na sakan no pamakasaya ni ibarat sa ginawa ko na kanabarakan mapamumuna sa kawarawakan pamakaan na kawarawakan di ko di trainingan di ko di praktisan ni ando manay kapakawarawakan okay nagi kakalilid kamay not ikatuon awbon miya pamula agi ang kutwa titwa kawaraw agi ito ni pakasala kaya noon Allah agka pa kaya nagkatunan ng mga manusia akna ba ustad kena ba alim ugaid na sukawaraw na tetak na adi sukawaraw o ustad o uswali pakasano to api ang mulon wallah Masya Allah ugay na yung kakalilidro kita no mga kaadun wallah mga manusia na din yan ikapamraktisan i-ande manay kapakawaraw niya ande manay kapakawaraw niya yung kaya kawaraw na makanggugunan na upnaya sa mababaliwala ka ang kutwa tapang ay tatapang ngarkas ang kaiya dunia kagi ayadar pa ang kaiya kawaraw na si iko mga pusutan nasa din sa kawaraw nga na kabeger ang kanan apuso ka sa din sa kawaraw nga na kapakatetak na ang kanan apuso ka sa din sa kawaraw nga na katigir ka sang kutwa pagkanag ka masakit ay katigir ka sa iyong kutwa mga tapang apapakaumar ka ano isa ko mga sahaba ridwanullahi alaihim amiyabat yang sa iyong kutwa kitab abituan sa magatus kataw akyas sabapan sa akyas salin o dunia iyong kutwa magatus kataw asyali niran so kawit-ugit pamanahan miyangi surat ang kutwa historiran sabab sang kutwa piya maka mamasaping gululairan pagsagyang kaya magatus kataw nagyang kaya isa ko mga sundaro o Abu Ubaidah radiyallahu anhu ay nitay talon na syabun majhul kamudaan adi kilala di makikilala wan taon sa kanya ugaid na miya kilala sa kanya si isa tarikh si isa history sabab sang kutwa kawaraw apya mulon Allah subhanahu wa ta'ala ayabadan ay didiyan na sa pulag pituragun akamudan nawata si kumasa kaptidawa o Abu Ubaidah gusto mga ridwa is isa Rome na aya kadagal o sundaro o Rome na labi magatus ngibu na aya kadagal o mga sahaba na labi sirang badan 30 gibu nakagi aya ada tiran si kudapan kapuni ku katidawa na mubaraza ayap taro na mubaraza na 1-on-1 pasi sa pinakatigas si iku mga sundaro napakagamawa niyo kapakagamawa namin mamuso pinakatigas sa kami napakambuno ay tarusiran oriyan yan diyan kaya mga Rome mga ridway o gamatan ng Islam tuminindag kira na diyan kaya pinakamalakira na mama pinakatalibuno kira na mama pinakamabagar kira na mama apya kalakalak ka buntal na upamana buntal na talibun amya lala mama nakagi sa manusia na normal ka po pakagandam yan igira sa kalakawan kalapan igira normal na ka manusia uriyan yan na so Abu Ubaidah as kanya ni magbalo ya komandero ng Muslim na inisaan niya so labi 30 gibwa sahaba antaw nun rakanoy pagaraw sa magibrang kiyagianan antaw nun rakanoy tingin pagaraw na miya katlo makatero sa Abu Ubaidah na dadin apakasimbag na kayo po ikatalo na miya kasimbag agyong kutwa syabong majhul kamudaan adik kilala ang kutwa yung ngaranian tigyan na ana ya Aba Ubaidah sa kanang tigyan Aba Ubaidah na pendingil man sa Abu Ubaidah kakagi di ketantuan sang kaya kamudaan awat apagtay at tigyan na antaw nun rakanoy pakarawon na dadin apakabayaw saliman na ayadin apakabayaw saliman ng kaya kamudaan awata sa kanang tigyan ya Aba Ubaidah sa kanang tigyan miya katalo na miya kaawida akala-akal o Abu Ubaidah kagiw pa man na kamudaan awat apagtay na aya miyang raw sangka iya miyan las laridwa ya miya lala mama bunta-buntal na talibun piparurun Abu Ubaidah kapakatarus yan
Seran pas ini makambuno ay agi ang puta dua kata. Ina ko blala ko agi ang puta kamu da nawata. Natigan niya ya Aba Ubaidah, inni azimun ala syahada. Mata natigan na sakan hay Abu Ubaidah na matatangkadakan sa ginawakan akasyahida ko din. Na anto natigin ikabay aka. Ay isampayakan alalag ko Rasulullah na gusto ko mga sahaba ang mga ingong padatano. Anto na tigyan ikabaya ka isampayakan ko Rasulullah na gusto ko mga sahaba ang padatano. Na miya kagura ko din sa Abu Ubaidah. Kagyan kaya kamudan awata. Amiya puno ang kuta puso yan akawaraw na gukatutag na. Manapanag ikawaraw para teya. Natiyang kadiyan sa ginawa niyan akakasyahid yang kulalan ko Allah. Natigo Abu Ubaidah asampay na ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susalamami nataruang kaun abadasan sa kanyan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal amapiya ko kiyang biyatan yung pakitan. Subhanallah. Uriyan yan namitalabu agyang kaya dua kataw miyak kalala amama agumya pangpangudaan awata. Namiyak kay sa siran makapalabuk na kiadaan sa ulag yung kutwa malamama. Subhanallah. Kiadaan sa ulag yung kutwa malamama. Taman sa miya kagiro yung kutwa kamuda na wata. Asumiyong ko mga sundaro mga rum. Antaw nun rakano panatigin ikabaya tumundog kaya gaya. Antaw nun rakano panikabaya tumundog kaya gaya. Kamudaan. Di kilala. Ayak kaya kilala sa isa history. Na sabab sang kutwa kawaraw apya mulon Allah subhanahu wa ta'ala na kaya lima ang kirang kataw agyutusul mga babagar kiran, mga wawaraw kiran, mga tigas kiran na miyalangan yang siran na gubu masyahid agyang kutwa kamudan awata adi kilalaw antaon kawaraw to apya mulon Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. فمتى قصر العبد خوفه على الله وحده وعلم أن الخلق لن يقدروا على نفعه ولا ضره إلا بمشيئة الله قوي قلبه. Naandadin atigin isuuripan na ayaw ay kalakyan na subuso Allah subhanahu wa ta'ala nakatukawan yan na bumatagad sa ginawa niyan amata na sumakad ng Allah subhanahu wa ta'ala na diiran din magaga agyang kutuwa kakabina sa iranon o di nakapakanggiran sa guna inun tabusak kabayaw Allah opon gina ni matangkad sa ginawang ka adad nakapakangger ka guna o mga kadmo Allah nagudad nakapakabina sa iran raka inun tabusak kabayaw Allah na opon gina ni matindig ka pagariko qawiya kalbo napakabagragyang kuta puso yan. Ayamak nak kapakapagerang kuta puso yan napakawaraw kataguan sa kawaraw ang kuta puso yan. Thumma idha tawakkal ala Allah wa qawa i'timaduhu alayh izdadat quwwatu qalbih. Uriyan yan na upamakaskan yan na sayabu manarakan ko Allah. Sayabu manarakan ko Allah. Wa qawa i'timaduhu alayh nagumakabagar susarig yan ko Allah. Kapanarakan na busarig ko Allah. Kurian o kaya panarakan ka ko Allah, nasarig ka ko Allah. Izdadat quwwatu qalbi. Na magumarag ang kuto, akawaraw, ang mapapadalam sang kuta puso yan. Kailangan na mapamular kita na yapupitan isang kita. Kama qala ta'ala an khiyaril khalqa. Lagi do tumambo so kaya bantu go Allah subhanahu wa ta'ala ko mga sahaba ridwanullahi alaihim ko masa akapangangalakakiran o mga ribuay abiyantog siran Allah subhanahu wa ta'ala alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sa ikumasa amiyat timotimo sulango na mga tribu o mga ribuay amitimu-timu sa mga ridway o agama Islam. Amiya kayo ito abilangan o mga Muslim sang kutamasa. Amiya kayo ito abilangan o mga sahaba. Na inaputaroon o mga tao. Qad jama'u lakum fakhshawhum.
Saben-sabenar aso mangaridu inyo na pitigerang kanwiran ka pemunuong kanwiran nakalakan yusiran surindir kanwiran. Nakagi ko managiran agyang ka iya katero api tigeran siran diri para duan siran o mangariduiran pemunuon siran o mangariduiran fazadahum imana nabeden niya gumarag ang kutwa kawarawiran nagu paratiran nagu sarigiran si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil na ayabu apiteru iran nakiasos sukodan ayabu ing pedaminas Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Di ma pangangalak so titua mapaparatian si Allah. Di ma pangangalak agyong kutwa adna sarigian si Allah subhanahu wa ta'ala. ومن دواعي الشجاعة أن يعرف العبد أن الجبن مرض وضعف في القلب. Nakailangan nasa kauripan nakatuwa na ka aso katatalaw kakikiop kalinggap sutaw talaw sutaw sang kutakapturuan yang ko benar maradun wa dha'fun fil qalb na panyakitanan amata tagusang kanan apuso ka panyakitanan kenabaanan matag paparangayan o manusia ka panyakitanan amata tagusang kanan apuso ka upamakas ka na tiyala talaw ka kailangan natin ang baluitan ng mga waraw ko benar aduma dait si iko masa nagubetad nagusi iko benar si iko ontol oy ومن فوائد الشجاعة امتثال أمر الله وأمر رسوله والاتصاف بأوصاف أهل البصائر من أولي الألباب. Padpan sang kota kekuatan mabuna si isang kaiya kasipata tanu sang kaiya kawaraw na minggulalan tanwa kay agyong kota mga sugan wallah kagi dito mawaraw. Minggulalan kasu mga sugan wallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa yaptiru na kawaraw na sa malai lawas? Kenapa yaptiru na mawaraw na sa malai kawaraw na sa malai tamu di? Kenapa gitu yaptiru na mawaraw? Kenapa yaptiru na mawaraw na sa mapenditer? Ayak yaptiru ang mawaraw na giyong kutwa pepengunutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Gun ka din di matero imya kawaraw kay kang gelem. Si iku waktu subuh na di kasi apakaraw gelem. Para buku Allah. Anda suding ka di iteruon akawaraw ka. Dianan benar akawaraw manan. Kasu pure akawaraw na pagampaganay atoson na siya mawaraw sang kutwa kipunggulalan niyang kung mga suguan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan agi na ni pagampaganay manggalabak ka. Ano ba yabo ka kawaraw na sa iyong kutwa? Kang gelem sang kutwa mga riduay taman bansang kutwa mga suguan wa Allah na kailangan na may layang mawaraw kaon. Mawaraw ko sang kutwa kipenggulalan na kasa mga suguan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Dahil kalak ka sang kutwa kipenggulalan na kaon. O di kasi makapsang ba yung asubuha ipikalak ka ba na mabalak ka sa nagitagip ka na mawaraw kailangan na di ka di makakawaraw. Okay. Padpan ang mga guna ka watano sang kaiya sifat akawaraw annahu bihasabi quwwati alqalbi yunzilu Allah alayhi min alma'unati was-sakinati ma yakunu akbar wasilatin liidraki almatalib wan najati min almasa'ib wal mata'ib. Dipindi ko kabagar kay puso dipindi ko kawaraw ka na sa din sa kala kay kawaraw sa din sa kawaraw ka at igagyan kaya Sheikh yunzilullahu alayhi min al-ma'unati was-sakinah napakaturong nun wallahu subhanahu wa ta'ala ang kutatabang nagyong kuta kapakatitak na kapakambabagkan sa din sa kawaraw nga napakaturong na kayo ni wallahu subhanahu wa ta'ala ma yakunu akbar wasilatin agiyo to apakaturun ka Allah subhanahu wa ta'ala na kabaloyo to wasila ukit li idrakil matalibi wan najat kaan ka maparuli agiyo ko to kabaya ka maparulin ka ang ka makaapas sang kuto apata ka sang kuto pamikiran ka sang kuto antap ka hadap ka oy padban anna syaja'ata tunjil 'abda min kathirin min asy-syada'id so kawaraw
na mapakaligtas kanya sang kutwa daat takaryan miyak kargergen abdad, miyak kargergen abdad sabab sang kutwa kawaraw mana mapakaligtas kanya sang kutwa daat takaryan na miyak kargergen abdad. Oy, ino to agipad man sang kutwa kawaraw maanaw kawaraw ng kutwa katigr as-sabr inda syada'id. Kailangan na matigr ka yung kutwa mga sasakit abdad kaandad ni katigrang karo na miya kaligtas ka sang kutwa betad amargen na iya sabab akya pakaligtas ka na sabab sang kai akawaraw amatatagusang kanan apuso ka panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala baloy tanon niya na pala ya tanon din mga wawaraw sang kutwa benar sa iku untol pala ya tanon mga waraw sa iku kipanggulalan tanong ko mga suguan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.